Hoş geldiniz. Hoş geliniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş bulduk. Şanslısınız. Beşeneniz var eken. Ce şansınız var eken. Şanslısınız. Peki, meyli. Peki. Şimdi saat kaç? Hazır saat kança? Şimdi saat kaç? Tek kişilik bir adamga je жалгыз bir adamga tek kişilik. Buyurun, mına je ötüңüz. Anladım, düşündüm. Anladım. İyi yolculuklar. Saparınız жақсы ötsün. İyi yolculuklar. Yaklaşık 1,5 saat. 1,5 saatga жақын. Yaklaşık 1,5 saat. Uyandı. Oygondu. Uyandı. Kahvaltı. Ertemenенки tamak. Kahvaltı. Spor salonu. Sport zal. Spor salonu. Orada. Al jerde. Orada. Orada. Yüzmedi. Suda süzbödü. Yüzmedi. Yorucu. Çarçatuvчу. Yorucu. Çok. Abdan. Je болбосо аябай. Döndü. Kayttı. Döndü. Bize geldi. Bizge geldi. Bize geldi. Gemi. Kemi. Gemi. Anahtar. Açkıç. Anahtar. Dostlar, ушуну менен бул видеонун аягына жеттик. Сиздерге айта кетчү нерсе, башка тилдерде да болгондой эле түрк тилинде дагы бир сөздүн бир канча мааниси бар. Мисалы үчүн, чок деген сөз көп жана абдан деген маанилерге келет. Чок калем бар болгондо көп калем бар болот. Ошол эле сөз чок хызлы, хызлы деген сөз менен колдонулса, аябай тез деген мааниге келет. Биз муну көп сөз жаттап, көрүп, китеп окуган сайын айырмасын өзүбүз эле билип алабыз. Андыктан баарыбызга ийгилик. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.